Rapsani bagai paimania Mol brum le tong nai nang bai ke No no na singui tong nai sangsaro Nang Simi sea ni khatong ma No no na singui tonggo sangsaro Nang Simi sea ni khatong ma Jora tong sani jora man sani No no lobui ang tong nai Ama tong sani lang ma tong sani No no khulu mui tong nai Hallelujah 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 Man ya mung sa nin bus kanggo je tong ma khe sak no ya pharo tong thok ma khak sang ma kırıy no no karıy o sangsaro Thok ma khak sang ma kırıy No no karıyo sangsaro Jora tong sani jora man sani No no lobui ang tong nai Ama tong sani lang ma tong sani No no khulu mui tong nai Jora tong sani jora man sani No no lobui ang tong nai Ama tong sani lang ma tong sani No no khulu mui tong nai Hallelujah, 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 Hallelujah. Ani tong thong
Giêsu nâng Simi ô sưng xa ani tông tha ô Giêsu nâng Simi ô sưng xa ani tông tha ô Giêsu nâng Simi ô sưng xa ani tông beba ani beba Giêsu nâng se Chini Khorang nai tong nai jodo ta hukte bu huk sokno Chini Khorang go lamdak sogo Guwahati ni Simi ang Ranjit norok saimano jeng bukhuk Laisha ni treatment ni bagai eba bukhuk Laisha no o sengsar ni naithok nukhok jeng haikena phunukna ni bagai norok joto lukurok ni suba subai jeng tini o Guwahati haseu phaisok paika norok no haino hai sanani kok klayo jeng Agartala Maharaja Bir Bikram airport ni Simi 240 wo take off khaimani yagulo Guwahati International Airport of Haisok Paika 3:30 PM Sarik Bukhak Singobo Haikeno Airport ni Simi o jagawo 23 km haksalo airport ni Simi truk jeng tabuk Laisha songni malkhung Haisok Paika ko Chini Khorang ni team Haisok Paika o jagawo ani yang yagra phasing norok nugui man khana Tripura babon thikau Tripura babon no Laisha tei Chini Khorang team tei je Laisha no ti phane rok ni bagai room rok book khlaijaka nugui man khana ani yang ulkuk phasing Tripura babon thikani yang ulkugo no orono tongoi Laisha treatment khlaijak nai oroni Simi Sri Shankara Deva Neptarlaya Hospital 8.5 mane 8 km chalo nugui man khauro tongoi no norok ni suba subai bukhuk Laisha treatment khaijak thangai tongo thik khanani salo 26 10:30 wo bukhuk Laisha ni screening test nai Chini Khorang ni bukhakte hasini lukurok no haino hai hambai se yaphanani musungo tamni bagai hangka obo Chini Khorang ni mungshabana phankri norok ni subasu joto lukurok ni subasu bai setini obo haike bukhuk Laisha no norok hamjakmani bising tike tini bini treatment jengjaknani thangai tongo khanani Simi ti obo haike no norok no koijao bukhuk Laisha ni bagai sudi sudumatra bukhuk Laisha Simi yan haseu kebangma bukhuk Laisha hai mokol nugya tongo
yakung yak maya tongo himai maya tongo paralysis bahai ke bang bemar hamya manjak tongo borok ni bagai bo जों bukhuk laisa ni yagulo जों obahai ke norok ni suba subai chini hasteni tipara sarok no treatment khlainani chaitongnani thangai tongo chini khorang obahai ke no bukhuk laisa ni treatment eba screening test operation bahai ke bo hospital doctor rok ni opinion tamo bebak norok nugui mannai abonin bagai norok joyawai nai tongdi chini khorang haino hai lamsogo chini khorang nai tongnai joro takhuk tei bukhuk songno जों tabuk thik bachajak Tripura babonni thik gate buskango tabuk bo bukhuk laisa songni malkhung phaisok paya ko जों tegisa dakti phaisok paika ani yang yagra phaching bachajak takhuk Tarun Dev Burma Tripura haseni police ni DSP tei bukhuk laisa ni bagai bini side tuk mung baino ini chini khorang ni suba subai tini bukhuk laisa Guwahati hasteo mokol operation ni bagai phaisok paijak ang darabai thekni kok salainai ঠিক 240 wo take off khaimani yagolo flight birkhung Guwahati international airport phaisok paika airport aro tabuk sing tik phaisok paijak Tripura bon buskango phaitani wo bobo haike bingmung rok ba bobo haike phailai kanarok tabuk bolaisani malkhung phaisok payako khana bobo hairok preplane tong khungom nor koita wong khana kisa details haikna au belake hambai Chini hasteni Tripura sa takhuk bukhuk songni chuba mubai chuba subai tini Laisha no Guwahati wasung tublaikha tabuk borok sapaya ko aro airport 240 wo aroni birkhung kalaikha oro ongkor fainai 335 wo angkai aroni oro half an hour nango Tripura bobono phaisok paimani 23 kilometers angkai phaimani agolo kebongmung tomung sapana kurei kaham kaina sung phailaika chini logisong jong phailai mani jong khorakchi aboni bisingo जों sakbai thangni arrangement baino जों flight fare rok riya ko phailayo Laisha ni bagai je chubasu manmani chini Tripura sa khajani takhuk tei bukhuk songni yaktei lepsa khaijagi aroni abo bini treatment ni wono rojangnai abo honi जों khatori जों khatong thogoi जों khorakchi जों phailai amoni yagulo chini khorang ni adong song borok katham tongo borok ni katham ni thangnani phainani fear abo ang sakbai thang nakha tei Laisha ni buma Laisha ni bufa Laisha ni bini bibi abo Maharaja Pradut Kishore Dev Burman chini bubagra bo nakha apojano obohaike somor tongo dilen tongo borok sakbai thengni expenditure tongnani chanani thong pairino song sakbai thengni expenditure bani song oro phailayo abon angte sahaina saranawo chini takhuk tei bukhuk chongni je chubamuni lep sapano khaijaya oi chong sakbai thengni expenditure bani song oro phailayo angkai chong tax sraptani bisingo Laisha song phaisok painai angkai song sakangni taxi bai phailai mani song nasinglai tong layo aboni yagulo bo phaimani Laisha song sopai mai yagulo song Laisha sona tei sai yasak spine yakama pore khana phungo bini appointment phungni 10 bini appointment Dr. Mrs. Deori bini consultant doctor ngai oro sapai sani sekang nang Dr. Deori bai bo ang kaham kai kok salaijak Laisha no rugui aboni yagulo Mr. Sagir marketing officer oroni Sankardev Netraloi bobai bo ang kok salaijak bobo sungna suba sunai time to time bobai ang contact nare tong
angkai oro Tripura bobono bo phai akoi tongthai sekangbai na ang book khlai ingkojak oro tongnani bagai bachanani bagai kuno kebeng mung tongla khne ang kha khlaio tei sung khana je pani appointment namani appointment naw yakoi tamo aro screening test erper kabang ma test rogabo sekangbai na doctor diri bai sajakba asuk tekto nangla khni ang khachongo ang abono khanani o appointment jorano sung Laisha song sopai ma yagulo nasinglai tolainai tei chung thanani sekang kabangma sakbai thangni bisingmo sung share khlailai tei jora sung social media tu yakoi Laisha ni update sung eralainani hini khachong laijak abo haikei chung wansuk laijak to khana thangmani yagulo Shangkardev Natralayo abo sung je parisak sung chaitongnai Chini Guwahati bo aro phainai tam himale Guwahati ni commitment abo belaiwa nama singsa bo Chini Guwahati ongui Chini dofano nainai hini bini chaitokmung abo sung bini kokno bini sakao sung kok saimia boni je commitment tuino sung samong khlailai ngakai ma ajagao appointment ni jorao bo Guwahati phainai Guwahati phaiya koi aro achuk thai ajaga hall tongo restroom tongo VIP restroom aro bang already aro Shangkardev Natralayo ni adong sonang sai tonijak Chini Guwahati phai tongo bini achuk thai na nangai chung arago 40 to 45 minutes of sunga sugui chung Laisha na tui discussion khlainai hini salajak sung tabuk Laisha phaimani yagulo sung abono khana aro thangai yakoi sung abono tui Chini je Laisha ni treatment norugui je sung wansugui phailaimani abo fulfilling thun hanai ang khakao tei abon yagulo ang khoroksa Chini Tripura sa takuk tei bukuk sungno ang ani khapang ni hoite hamjamu yafari sungno belai kha hambai ni ko ka hamni bagai nugui man khana taku okra torun deborma hasse Tripura hasse ni DSP tiubo haikeno bini khukti bonor khnai man khana hasse ni Guwahati Maharaja Produt Kishur debormon abobo chem Laisha ni jeng je thaimani flight ticket maya ni bagai next flight hai tongo ঠিক ও জাগাবো 5 কেনো লেন খাইনাই তি ওবো হাইকেনো বো নেক্সট 26 নি যে এপয়েন্টমেন্ট যে বুকুক লাইসানি স্ক্রিনিং টেস্ট হবো থাঙি সবিনানি কক দङ ওবো হাইকেনো মহারাজা প্রদুত কিশোর কগ্রজাক দেবাক নাংকুক মানি চুবাসু যে সক মানছাক বিনি বখাকতै রজাকনানি রকনি তাবুক চিনি খরাংनि বখাকতै हासनि लुकुरकनो हायनो हाय हामबायसि याफानानि मुसुंगो आं सागबाय थां रनजित चिनि खरांनि बखाकतै तामनि बागै हांगाके नरकनि चुबाचु आं हायनो हाय जतनि बुमंग जत मथानि बुमंग ओ जागाव खुइमाया फानो हामबायदाना मुसुंगो खुवाइनि जे बोरै फानग्रा बदल NIT नि एन्टि ड्राग्स मथा अबो हायकेनो महाराजा बीर विक्रम हामक्राइ मथा अबो हायके गोबांमा परिनाय बदल पार्टिकुलार NGOs मथा चार्ज गामिनि लुकुरक बो चाइटगै जतनि बुमंग साइमानिया फानो नरकनि जतनि खाइरक माने नरकनि जतनि हामारि अर तंमानि बागै तिनि बुकुक लाइसा अबो हायके फाइसक बायका फेबा बुकुक लाइसानो जिनि जों ट्रिटमेन्ट रैमान खानकेनो जिनि एमां सुबुं जाखा एबा जिनि मुसुंमानि तिब्रा सारावनि मुसुंमानि बुङै थांगा बो हाया हासेव गोबांमा याकुं याकमाया मकल नुकिया ककमानिया एबा के बेमार हामिया मानजाक दङ बरकनो बचों अबो हायके बुकुक लाइसा हायके चुबा सुरलायै सालचा नांकुकमानि ट्रिटमेन्ट नांकुकमानि साखाम सेब्रैमानिया साक चिनि सिनाय नुगनाय रगनि मुसुंमानि चिनि तिब्रा सारगनि मुसुंमानि पुंलाकनि जों वानसबो अबो हायकेनो बुकुक लाइसानि जत ट्रिटमेन्टनि आपडेट नरगनो चिनि खरांनि बिसिंति रि दंनाय गुवाहाटीनि सिमि मां पलिटिसियान जितेन्द्रनि लगे आं रनजित चिनि खरां बेबा आनि बेबा जिसु बेबा आनि बेबा जिसु
지수 아니 주사사 살만큼 네 함정만은 지수 능 시미노 어승사로 아니 똥타 지수 능 시미노 승사로 아니 땅터 저도는 풍가함 지니 코랑 나이 동네 저도 다국대 부국 정는 너럭 풍가상 야파로 디니 파샬 너럭 오버하이게노 사이마노 미야 창거롱 샬니 시미 너럭 저도니 수바이 너럭니 카이럭 마바이 부국 라이샤니 모콜 오퍼레이션 클라이나니 바기 비니 마파 비니 바이 티 비니 타쿠 부국 오버하이게노 지니 로기wo tongo takukra DSP takuk turun sini kurang limang politician kone teruk yang ngapainani bagai sing tabuk tigo zorawo tongo Guwahati ni Tripura baban o building go obo haikeno sing nugiman khamia ni Simi mia sarigo sokpaimani yagulo mia sarigo srapcha res khalaimani yagulo horni mai ti chalai thulaimani yagulo tini Pungkusang jorawo haino hai jotono reading laijak tamni bagi hingkangke pungni sara 10টা wono Shankara Deba Sri Shankara Deba neptar layawo bukuk Laishani appointment najak phiaba sara 10টা ni sekangno bukuk Laisha tai bini bono sakhamnogo tlangnai phainai rok borok 8টা sara 8টা phajingno thangi soginani koktongo truk thangno jeng room bising hablainai chini khorangni mangpliu norok nugui mannai jotono reading tonglayo tamni bagi hingkangke 8টা ni bisingono Tripura babonni kutului Sri Shankara Deba Netralaya Hospital bini first screening ni bagi jebono bini ma phasongti phainai tai tin takokra oro tongo DSP torun bini khukrinya tinini je pre-plan tinini je program bo bahai ngai bo jagao puila thangnai operation khara khajak khaijagi aborok srai khnalayan darano sengna ni musungmani khe chini khorango haino hai phungkosang yaparo mia bahike sokpaika bojaga tongkha bahai horkatika bu pila kise details hai belaikai hambai chini khorangno tai phungkaham chini hasteni chini ti prasadapha lokurogno sengtini Orwo Tripura bobono tabuk seng titi khalai tong tongayo mia seng agolini bhai sokpai kya oro Tripura bobono sakang bariano seng buk khalai koi tonijak seng oroni tabuk phung ni 8 am seng ongkhornai
Shonkordev Netraloyni bagui aro 8:30 o doctor kaisa specialist tongo bini consultant abo haifano bini kobok mungbai thangai bo kicha nai bo suggestion of riklang thanai ngakai 10:45 o hakai bini appointment aboni pore screening test ni bagai bebak nangmani rojagnai aboni sakang jeng mia phai sokpai mai yagolo mia sarigo ang haina hai thangpina nango kipiloi jeng oro sokpai kaino je phainei rok Laisha ni buma Laisha ni bufa tei jeng asugui koglam chaplaikha bahai ke khlainai aboni loge ang hospital bo aroni adong rok bai kok sahorka test khlai mani yagolo boskango tamo ungno abo tini sarigni bisingono sagoi manane hnei khakhao to abona ang taisa hasteni lukurokna ang koboknai Laisha ni bagai norok jotono suri baidi bo bini mokol hamoi hasto kikul phayei bo hai beserogo kuna beserogo klai tongai rok obo hai Laisha hai ka momo tongo chini thinango sung yapri sherani hini sung selaijak abo sung naikol nai tuidul nai masuk jara tui sung klaiman abo sung ini hambai tegisa sengnani musuk mani hingkang ke jeng nugui mankha ba khanai mankha hasani bubagrabo bukuk Laisha ni treatment no yagrnani bagai eba naikol naicomnani bagai Guwahati phaisok paijak bobai ke bahai ke kok salai ke bobai kok salai ke saikna hambai sar a kokna haina hai sikmi mani actually mia sungoro kok salai mani yagolo sung bubagra bai malaikha ta sutelo botongo kai bo sungna kobokha kobomani yagolo thangka binaro angkai oroni Tripura boboni Simi aro thanani traffic jam rok ngai kisa lei thangmani bobagra kasar mazarano ring khlaikya nang phainani himani phainani da ang nasing tongo hani ang saka bobagra na ang just reaching ani saka sopai tongo ne koi sopai ma yagolo sogui mani yagolo ta sutelo sogui ma yagolo bobai malaikha sung bobai malai sung share khlailekha especially bubagrabo belai khatung khaja khaino Laisha ni treatment ni bagai bo bini yak pholokjak bo bobai mia salai mani sung half an hour rok kok salai kena bubagra bai bo sawo norokni yapiri belaino kaham yapiri barok mani abono tatan sudi asamono khlai tongni khana angbo phainai hospital norok sakang thangsudi ang phainai but dofra kafra ungnani kono kokrei bini screening test ni pore sung result manmani yagolo wan suglainai bini operation success da ungno ungya report ni pore ungkhangkai borok sanai orobo operation ungo Delhi ungo Hyderabad ungo bubagra samani kogabo kai bo jokhon o jagao initiative nai tongo abono sawo dofra kafra ungnani kokrei sung test mamani yagolo sung asuklainai asugui salaima pore boro bini operation khlainai hanai bubagra kogrumani sung bubagrani kogno khanawi kubino bini wansung no sungbo khawo sobuya koi nailai kha abo kaham kokno kai abo haike no sungbo kifili phaile kata belai hambai ni kok ni bagai chini khorang nai tongai joto taok te buk sung rok khanai man khana tini bahai ke
साखाम नगो सगैनाय तामो खालायजाकनाय ककपाय थाखंगोबनो जों नुगै मानखा एबा खोनावै मानखा दिनै फार्स्ट स्क्रिनिं टेस्टनि यागुलनो जे बिनि अपारेशन अदां नंग गुवाहाटीआव दिल्लीआव दातलांजाकनाय हायद्राबादाव दातलांजाकनाय एबा दै फादार हासो दातलांजाकनाय एबा दिनैनो स्राय स्राय दिपरखा सायमाननाय अबहायगेनो त्रिपुरा हासेनि गोबां मा लाइसानो खा गाहाम बरक जौगानाय रक बरक सायमानानि चाइटगै सायमानानि मुसुंगै दंखाना आबनि बागैनो नरकनो अरनि गायसा करिया बाहायके ब जागाव ट्रिटमेन्ट खाजागै दं जों चिनि खरांनि बाहायके नरकनो फुनुंनायनि चाइटगनाय एबा फुनुंनाय अबहायकेनो लाइसानि ट्रिटमेन्टनि बागै फाइसक बायजाक चिनि ताकुक्रा दा तरुन फाइसक बायजाक ताकुक्रा दिलेन फाइसक बायजाक समर ते फाइसक बायजाक अबहायकेनो लाइसा यांग लाइसा दङ लाइसानि बुमा ते लाइसानि बुफा चिनि खरांनि स्टाफ सागरिका ते फाइसक बायजाक ताकुक समरनि बिनि बुब्रांजोक अबहायकेनो फाइसक बायजाक चिनि खरां टीम तामनि बागै हिंगांके गुवाहाटी हास्टेआव तंतुतिबो नरकनो हास्टेआव तंतुति नगा सुक्तुतिबो नरकनो अरनि मांपलिरो फुनुंनानि बागै अबहायकेनो तिनिनि सिमि जे बिनि ट्रिटमेन्ट पायासाक बिनि अपारेशननि जरावबो बबहायके खालायजाक ब हस्पिटालाव खालायजाक एबा बबहाय केबे मुंहाय एबा नरकनि सुबा सुबाय बाहायका केबे मुंरक हाकसालिमान आबरक बेबागनो स्राय स्राय चिनि खरांनि मांपलि नुगै माननाय नरक मांपलि किसनाय जितेन्द्रनि लगे आं रनजित चिनि खरां
Simi phone already phone already. She's having glaucoma. Okay. The problem with glaucoma in young children is that their eyes are growing, expanding, and if the pressure is not controlled at a very early stage, the eyeball expands. Okay. So in her case, treatment has not been initiated until now. No? So that is why the globe has become, you can see that the eyeballs have become very large. Yeah. So that has led to decreased vision. Okay, this deformity, and you can see some white opacities are also there in the cornea. So definitely treatment, she might require surgery. But I think it's also, I think it's genetic as well. If you look at the parents, the father's there as well. I think he has a similar. We have to examine. It is similar. It's hereditary. Glaucoma can be hereditary. Different types of glaucomas are there. What I am thinking for her, that can be genetic. If there's a surgery, what are the chances? I mean, are they That's what. diminished? Surgery, after surgery, vision may not improve very dramatically. Okay. But if we leave her like this, definitely she will lose her eyeballs. Okay. Because the eyeballs will become larger. Is a It surgery will has be to be required, but then surgery has its own risks too. okay. So we'll have to discuss with our HOD. This surgery will be done by him if at all it is done. Who's the HOD? Profundo Sharma, Dr. Profundo Sharma. Yes, I'll inform him and then maybe he would like to take a look at her and then final decision will be taken regarding it. And this is glaucoma basically. Yes, yes. When you're talking about surgery, right now, let's assume that the eyesight cannot be restored. But surgery is still required, otherwise she loses eyeballs. Yes, she will lose the eyeball. And that is then. The eyeball has already enlarged, no? If it is not operated now, eyeballs may increase further. It may burst open. Is she in discomfort?
she should be in discomfort. Obviously, after operation, she will feel the difference. She may not be able to appreciate it now, but she is definitely in discomfort. And ठीक है करो मुबागरा आ गया ना इनका घूम के बैठो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ में पकड़ लो लाइसा हाँ ये open, open, खोलो खोलो खोलो, मुगल पियोगी मुगल पियोला हिलना मत हाँ, दोनों आँख खोल के सामने देखते रहो. मुगल पियोगी पियोगी सीधा, थोड़ा नीचे देखो. थोड़ा नहीं हाँ हाँ ठीक है ऐसे रहो. यहाँ देखिए कान में, यहाँ देखिए कान में, हाँ स्ट्रेट देखो, नीचे देखो थोड़ा, सीधा देखो सीधा. खोलो और ऊपर देखो ऊपर, हाँ ऊपर देखो ऊपर. Chini Khorang naik tongnaik jatuh tahuk tibu song norok nukui tongkhanau jarau jeng Guwahati phai shock paijak Laisha ni mokol operation khanya ni bagai eba treatment khanya ni bagai phai shock paijak chini da torun song tei team phai shock paijak ko bahai kena hasini bubagra chini Maharaja Pradut Kishore Deva mano यहाँ में किस लिए आया और डॉक्टर के साथ क्या बात हुआ कुछ डिटेल बताइए. नहीं मैंने प्रॉमिस किया था लाइसा को कि मैं उसके संग आऊँगा जब उनका ट्रीटमेंट होगा. तो यहाँ में पिछले 5-6 घंटे से ट्रीटमेंट चल रहा है. मैं भी यहाँ में बहुत देर से हूँ. तो डॉक्टर से भी बात हुआ है. उनको ग्लूकोमा हुआ है. सीरियस केस है. अभी रिपोर्ट्स आने के बाद मैं अलग अलग डॉक्टर से भी रेफ़र कराऊंगा बाहर में दिल्ली में. और जो भी उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा. एक है आँख को बचाना पड़ेगा. दूसरा है कि आई साइट रिस्टोर करना की कोशिश करेंगे हम लोग. लेकिन केस बहुत सीरियस है. डॉक्टर से बात हुआ है. अब पूरा रिपोर्ट आने के बाद मैं दिल्ली हैदराबाद में भी डॉक्टर्स को दिखाऊंगा. और तब जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हम लोग सब मिलकर कुछ करेंगे. फैमिली का कंडीशन कैसा है. आप फैमिली से बात माँ बाप के साथ बात करते हैं. नहीं ख़राब तो सबको लगता है. ख़राब तो मुझे भी लगता है. लेकिन मैंने एक कमिटमेंट दिया था कि मैं उनके साथ रहूँगा शुरू से लेकर लास्ट तक. तो आज मैं हूँ. सिर्फ बहुत लोग सिर्फ फ़ोटो ऑप्स करते हैं. मैं खुद गुवाहाटी आया हूँ लाइसा से मिलने के लिए. और लाइसा के ट्रीटमेंट के टाइम आपने भी देखा मैं था. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अपना तिपरासा है. मुझे हेल्प करना चाहिए. मेरा एक ड्यूटी है. मैं इसी के लिए आया हूँ. बस अब देखते क्या होगा आने वाले दिन में. ऑपरेशन करने के लिए क्या फैमिली का कैपेसिटी है या कैपेसिटी नहीं भी है तभी भी हम लोग तो हैं. हम लोग सब हैं. मैं भी हूँ. और लाइसा को ठीक करना है बस. और उनका आँख को बचाना है. क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोमा में ऐसा रहा तो आँख ही निकालना पड़ेगा. अगर ये होगा तो एक इतना बच्ची का ऐसा मुझे बहुत खराब लगता है. हम लोग हेल्प करेंगे. मैं करूँगा. नरखनाय मानखना महाराजानि खुक्तुई जे कोक साजाकमानि जे पुलियानि सिमि पाइथाक जरातै महाराजा प्रदुत किशोर बिन ट्रिटमेन्टनि जे प्रस्तंमाराव बेबाग रनानि गोसिया पानो जे बनो सुबा थानेव हास्टे याकरै त्रिपुरा याकरै तिनि गुवाहाटीयाव फाइ शक पाइजाक शुधुमात्र लाइसानि बागै नरक जत सुबा सुख खालायमानि बागैनो तिनि लाइसाव फाइ शक पाइका अबहायकनो तिनि हस्पिटाल फाइ शक पाइका अबनि यागुलो बरक फेमिलिनि बुखाक्तै याखेबा जे तिनि दा तरुन दङ गोबांमा टीम दङ बेनि बागै लाइसानि बागै ट्रिटमेन्ट खायनानि बागै केबा आ लाइसानि ट्रिटमेन्ट बो जतै नरक चिनि खरांनि मांगलियाव नुगै मानाय मांगल दिसनाय जिन्दगि आं रनजित चिनि खरां.
Kokan apa sehandap gigi ya. Bagi semua. Chini Khorang tong nai jodo tahuk tei buhuk song norok no hai sanani ko klayo jengau jorawo Agartala Maharaja Birbikram Airport ঠিক tabuk 5টা সারা 5টাनि लाइजाक जों साइमानो ताइनरक साइमानो जों बुहुक लाइसानि बागै बुहुक लाइसानि मकल अपारेशननि बागै 25 जुलाइ सालो आगरतला याकारै गुवाहाटी बखाक बिनि ट्रिटमेन्टनि बागै थांलायमानि थिक आबनि सालतामनि यागुल जों हायनावहाय गुवाहाटी याकारै बुहुक लाइसानो गुवाहाटीयाव काबुबै जों सिनि खरां तै खरचा खरकनै आदं दक आगरतलाव हायनावहाय साकसाकनि दंफायनाव किपिलका
norok no haino hai sanani kok kalayo norok ni khairok mani norok ni suba subai na bukhuk laisani mokol operation eba mokol ni treatment khlainani bagai Guwahati ni Shankara deba neptarolayo tlangja khabono phiaba je khakamani hai eba je wansok laimani hai je khatung laimani hai ngliya boi balai khakamani bai norok no sanani kok kalayo eba khanarani kok kalayo जों वानसक माने बिनि मकल ऑपरेशन माने यागुलो जों सिमिया जत लुकुरक न खातुंलाय माने ब संसारनि नायथक जत बर खायकेन नुगै मानानो नै कियाबा आबो हाय डॉक्टर नि बखक्ति कुनो एश्योरेंस ग्रैखो आबो डिटेल्स जों चिन्ता खकरा दिलेन आताइसिनि लगी चिनि सारानन्द ब फाइसक बायजाक ब महाराजा प्रदुत किशोर दे बर्मा बाय गुवाहाटीयाव थांसयका बुकुक लाइसानो ट्रिटमेंट खालायथानि गोबां सुबा सुरनानि बागै आं सिनि सार तरुन बायनाव थायाथानि कक सानाय 25 जे थांलाय मानि यागुलो तिनि 28 सालदामनि यागुलो नरक किफिलका बा जों जतनो किफिलका जों गुवाहाटी एयारपोर्ट स्राय स्राय कक सालायनानि जरामानि आफानो जों आगतला एयारपोर्ट फाय चिनि लुकुरंनि बागै किसा इनफरमेशन बुकुक लाइसानि रलायनाय आं थासिं आनि चिनि खरां नायतंनाय जर दाखुबो तै बहुक संनाबो सानानि साइतका जरा कमनि बिसिंगो जे मकल ऑपरेशन मे बी Monday या Tuesday रगंना तंगमानि फियाबा तांगिंलिया तामो प्रॉब्लम तं मकल ओ संसारना बनो फुनुगना नि सैतेमो तामो प्रॉब्लम जों खनायमानका बिनि मकलनि बलै हाई प्रेशर आबोनि यागुलो से नुगनै बा नुगियाबा ऑपरेशन खलायना दा खलायजागिया मकलनि फ्लेटनेशन नायदों या आबो हायरखो जों खनायमानका डिटेल्स नि कोकति केस खाना आव सर बेलेखायनो हामबाय तिनि जों हायनो हाय लाइसना रगै जों थाइजा थाइनै शेयार खालायनाय चिनि खरांनो अजागा हामाय मायाफोर तामनि हिमालय 25 जों गुवाहाटीयाव थांफ्रोबो बलगिरि जाक बिनि टीम तिनि बहायनो हाय अजराव बतंगो चिनि लगियो आं तरुण देबमा ताबो अजराव चिनि आगुलि एयारपोर्ट फाय चिनि बिरखं फाय बिखलाय फायका लाइसानो रगै गोबांमा चिनि हास्तेनि खाजानि ताखुकताय बुखुकसं ट्रिटमेन्ट रगै खोनानानै बेलायनो जग जग तमै खोना आव बेलायनो वाना मा सिंसा जों डक्टरक बाय सालायमानि यागुलो डक्टरकनि खुक्तै जों सराय सरायकै सायमांखा लाइसानि अ बेमार बेलायनो क्रिटिकल जों गोबांमा चिनि ससियेल मिडिया तै जों कायसा बाय कायसा सालायमानि बा जे सिमानि जों शेयार खालायलायमानि बिनि मकल कैटारेक रगुंना होनायाखै बाट रिजल्ट आबो कैटारेक या आबो ग्लुकोमा डक्टरनि जे कगनि साथाम सामानि नरगै बिनि मकलनि नार्भ थाङै ब्रेनाव एफेक्ट मुइका ओंखाय आबोनि बागैनो बिनि ब्रेन मकल बेलाय प्रेसार उंथांका बिनि प्रेसार ताबो 50 to 55 बिनि मकलनि प्रेसार कमैरिना बागै डक्टर चाइतकदानि होनै जोंनो टोटल 9 वेरियस टाइपनि टेस्टनि बागै जोंनो रिखा मिया सारिक जरातै जे टेस्ट दंमानि 430 टेस्ट नि रिजल्ट मांबाय मैया गुलो डॉक्टर न फुंना हिनि वानसुक लाइमानि जों बेलायनो चाइटक लाइमानि न फियाबा लास्ट जे थैनि टेस्ट रिमानि आबो जरा गोबांमा नांगौ होनायखौ जों सारिकनि 6:30 थाङै मानिका आबोनि यागुलो जों डॉक्टर बाय जों कनसाल्ट खालायमालिया तिनि सानडे हलिडे ने बागै तिनि अफ हांगाकाय रिजल्ट मांबाय माने यागुलो फाना डॉक्टर बाय जों आबो खालायलै मालिया खोना फुंनि दामसिसाव चिनि ताकुक समर ब गुवाहाटीयाव तंग्रुक तंखा ब कमप्लीट रिपोर्ट लाङै डॉक्टर ने आरो सबमिट खालायनाय डॉक्टर नि टीम अलरेडी रेडी खालायजाक दङ बरक टीम आसुगै अबकि खाना न उंनाय ना सालसा सालैनि परे उंनाय आबो काहामकाय सजगनाय खाजानि ताकुकतै बुखुकसं नरक जतन खालगै नासिंतं दङ बिदि रिजल्ट न खाना बागै फियाबा बेलायनो खासामानि खादुमानि ताम हिमालय बिनाबो बेलाय क्रिटिकल डॉक्टर सामानि ताबो ऑपरेशन जों
मेजर ऑपरेशन जों ताबो खलाय रिनानि अब कुनु सिचुएशन या जों माइनर ऑपरेशन खलायना बागै वान्स खलायनाय माइनर ऑपरेशन जस्ट बिनि जे प्रेशर 50 to 55 तो माने आबनो खायखलायै 21 तो बुनाय आबोनि यागुलसे जों बिनि प्लान्टेशन बागै जों नेक्स्ट स्टेप नानाय अब हायकेनो जों अजागा सार अनंत देब्रमा तंगो चिनि बुबाग्रा चिनि लगे तंग तमानि जों आजागा हेड अफ द डिपार्टमेंट ऑफ आई स्पेशलिस्ट रबाय जों कक सालाय अब हायनो मांखा काय अजरा कदों माव अ गेप जों आरो बेबाक तंगै हायनो रां पैसा सोबायलाय उंया हानै जों टीम कायसा फाइपैका जेफ्रु तैसा ऑपरेशन चंनाय आफ्रु आं चिनि खरंना बकयनाय तैसा रहना बागै फेबा कायसा सिंमुङा जायो तै चिनि खरंनाय तंनाय जतो ताहुक तै बुक चंग हासनि लुगरक साइमानानि मुसुं खना डाक्टर की एश्योरेंस दा रिया जे मकल सालसा नुगनै ने नुगे बाहाय बुचिका डाक्टर नि कबो कुबुय कगनो अब डाक्टर जे जोंनो खाकचांमारि मानि खा तंथंमारि मानि 100% हनै डॉक्टर ऑफ साया बट बरक म बिनि प्रेशर कमिरि मानि यागुलो जोंनो जरा रेनाय जों तिप्रासा हास्तेनि चिनि तिप्रासा खाजानि ताखुकतै बुकुक संनो रोगै कायसा जरानो जों वान सुगै जों शेयर खालाय कक सालाय जों फाइनल डिसिशन थांनाय बिनि ऑपरेशन प्लान्टेशन खालायनानै जोंखि गुवाहाटी खालायनाय ना दिल्ली खालायनाय ना हायद्राबादाव खालायनाय जोंहाबो फाइनल डिसिशन नावयाखै चिनि खाजानि ताखुकतै बुकुक संनो जों हायनो हाय साख्लाय फिनाय सारनि खुक्तिबो के साना मुसुङ महाराजा प्रदुत किशोर तो निनि लगी नंबो महाराजा लगी हांनि सहिका गुवाहाटीनि शंकरा देबा नेप्टार लायाव बाहाय खनाकाबा राजानि खुक्ति बो बाहाय एश्योरेंस रक नों खनायमान खाबा बुचिखा लाइसानि ट्रिटमेंट ना थांथिनि बेलाय चिनि खरंना हां पुइला सकं हामबाया फारो ते ओ दिनो जे डाक्टर नि ट्रिटमेंट जों जखन थाङै आसुकलायका महाराज बो सालायका ते जत बरनो बसकांगो तै डाक्टर बाय काहाम के कक सालायका चिनि महाराज कक सालाय परे लास्ट तो डाक्टर बाय कक साम परे बो बाय आं एकै गारिबो जों ताज होटेल थांनायका थांगते कक साका आं आरो आसुगिबो साका इनके जत नांसाक लाइसानि ऑपरेशन ओंना नांनाय बोले अकं साव महाराज काय जेहेतु डाक्टर बनो कक साका बनो ऑपरेशन मास मा खायनाय इनके महाराज निजिस्व साका आनो लाइसा नले जों जेखेबानो जे साकाबानो जों लाई ऑपरेशन खायरिनाय अकगले महाराज साका किन्तु डाक्टर बाय लास्ट कक सालायमाने थाइजिं सालायका डाक्टर बाक आं तो स्वयं लास्ट कक सालायमाकरै किन्तु जेखेबानो लाइसानि ऑपरेशननि दायित्वखै चिनि महाराज नांता हामबाय आसुनो बेलेगे हाबानि कगनि बागै अबहायकिनो चिनि खरं नायतंनाय जतो ताहुकतै बुक संनो रखनाय मानखाना सार अनन्तनि खुक्ति बतै ताखोक्रा डीएसपी तरुण देबरमानि खुक्ति बो जे बुकुक लाइसानो ट्रिटमेंट नि बागै गुवाहाटी तलांजाक मानि आबनि यागुलो बबहाय डाक्टर नि बखक्ति एश्योरेंस जाखा महाराजा प्रदुत किशोर देबरमन नि बखक्ति बबहाय सुबासुरक खलायजाक नायनो रखनाय मानका ते अबहायकिनो चिनि खरं नि बखक्ति हासेनि लुकुरकनो हायनो हाय कयनानि मुसुं फिरो ताखो अक्रारनि खुक्ति जे सामानि हायके बुकुक लाइसानि जे मकल ऑपरेशन अब ताबुगो सक्सेसफुल याको तामनि बागै हेंगे ताबुगो जरा तंखो ताबुगो ते रांपुंसा नांखाबन बागै नरकनि चुबाचु नांगो अब हायकेनो बुकुक लाइसा सिमिया हासेबो गोबां मा लुकुरक दङ मकल नुकिया याकुंया मानिया एबा दालबिदाल बेमार रक बाय उसुबजाक कलाइजाक एबा हांसाजाक अब हाय लुकुरकनो बस हसानानि बागै नरक चिनि खरांनि कक्टमा एबा चिनि खरांनि कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट खालाय जों कन्टेक्ट खायदि सुबासुनि बागै राजा खरागुलि महाराजा बीर विक्रम राजा खरागुलि एयरपोर्ट नि सिमी मांगप्लिति सानाय जितेन्द्र तै सागर कालन लगी आंगनजि चिनि खरां